ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka right south semper rengkat lang bat ki pait ba nong song snong jong ki khat san teli ki snong kum kadak ka jing persya ne ka hukum jong usi maharam bala penmi ha ka lai phoi terik unok pra arzar arpho ban shim percentage no kum basan pho percent hadu 100% ya ki jaka ki bade hapo kani ka right ha ka khat san terik urumpang arzar arphuai kani ka jing yalang jong ki pait ba kala shim ya ka rai ban pha pendam mardor ya kani ka hukum hapo shibnai Henry lemkumta kipat ba kila berngem ban lektor syaka office terikam jong u. Hakani kasngi kipat ba kila penlong ru ya ke jingyai procession kumbasan kilometer ke balas dang na kasnong pongkung bat penkut pat hakasnong mautai ba. Ha ke balai yashim bentalang da kinong song snong jong ki khat sandali ki snong ki bakentup nadu kilong kpa kilong kemi kisamla senrang bat kenthei bat ki balara ru ya ki pelakat ban persya ya ke jingle don bor jong usim ke hima maharam. Pada kay kadau ba kadausan titip bak kenal khat san tarik jong ru benai bak kendai khat kendai spa sau pusau nilayo ya kejing lajlut nilayo ya kejing im suk im san hapo karat kumbang ilong adu menta da kaba usim usin syari uri briu ngai ya kendau ka siap nitip tirang ba jong karat sau simper hadu mentang im da kata kelenti hendrai kendip kensan kadon ka hukum jong usim da ka ba ka rai jong kadon ba jong usim ba ya ka kendau so sumper ensim no hadu sang 100% haba ya gi thiep jaka kata kamut ula long trai hi do usim ha ka ba mani long tang kinong sumar kinong rep bat kinong pe balai ngin sya ha kata korpom kani ka jimi pat ba ka jungi kan pen i persya ya usim persya ya ka isi jong usim persya ya ka dolbar jong usim ka dolbar hima jong usim nangka karpang ru ka khadisi ka bade ka repek ya ka rai jungi hapo asal super kai makiru kinsim dak bakei ya ka jingrenti ka jungi ya ka ba ondon kana kana kadau hanai kadau ba dau sam ni kwa ban im kumbang ilong kumbang imam haki de por talaga nadu kapor jong usim bemonsing ya ka ba ulah menjur bang ai lat lu ini ha ka baide hendak siap kumta ko pat ba kam dai ka jing mi kai kam dai ka jing perut si kai ha ka ne ka si ka ba mentaru ka dai hi khat san tarik lat tang benai khat san tarik benai baar jong khat lai ar hajar ar phuai kan long ka si jong ka si sa jing kan mau kan salong pateng la paket hadu ki kun kit seu kermen yin job bat ka ne ka si kin sa kan mau ka khat san tarik jong ubnai feb lane ubnai baar ar hajar ar huai kadai kajing ya terli kajing ya sok ya kemerlang jongi kum ki nong sok silang jong karat da ka ba ni menjur lang bat nim yo ya sa kajing jo yang perlu jingelang akshong ki prepare desi pun nak tengok ki kum ki nong sok silang jong tengok nong thai leasno bat kilashai ke kebangi ngakran aki dijilang bagi perlong hamorin kami hawiloi hamor yang bat apor pongpong kini dijilang bagi perlong dengan JC kilara yang berkubur syau stem bat stem lostang berlembir bat balingnya berpisah kejinga kejing pisah kejumu mentah lostang berkhet boy yakinong ilam hapor kadang berthai sau semper usang mempersiang nak kemudian juntai bernuan si kami kecil kiran bani penbaik lani bani beliau jemut ya kini bro tiba lale bakla ini kecil le bakla jemu kekerto kelas jemu penban mentah lembar kecil so sarong kecil rahat spa jemu lima kita ki advisor jemu tiba orang ba ulah triam melat hati diberi kasih jadi to advisor jom
Henry mentah daga jigit teli jongi kum kinong song jong karat sau super lasdang barlongwer bat lasdang markem kiu yake khantam aboi leseu sai ya kane ka jingilang patba jongi mentah yemtet ke panni kani shmat Henry nakaliang jigi patba ngangek scam bagi jalong di blok kloy nakamenta kakem kayap kapha kamian jong kadong kathai ni berok away hoy nakalian jumi ke JC hakini bijinia denti jongi shibenai tam niladon kijike niladon ke jinsha ketho niladon ke jinsha keno henrai nakamta kapit kapiang yimshim lakin randien niai trai niai tur smat adu bagi nayo bagi don mentalang hakini ke jinilang patba kabalo penong dan kador barat hakini ke sini bawenta kumta nang kalian jonga na khot ngower ya baro kinong ilam snong jongi di snong baro gran po asau super jongi kelepno ya kituke ke baro belajar jia hakini Islam kipor balalito nrai wan sekhmat Giniat terlilang, giniat longlang kawai nakamta bagin ke bro kinung jia shu nang ni sekhmat lese daga giniat terli khamtam na kinong ilam sidong na kinong ilam kiriurang ba jone dong kathai hoy lese kila khamsham thang batla tep khamha yake ke jinia lenti yake ke jinia soy sos pular akslam khatda spa sor pusal nakalian jongi kun ke JC ikhat yak terang ba bakin man lang shikmat bagi terang bagi neslok tilang khrang nganyo ya ka jingjo yipwa shu ba kun kini ki lang patba bagi niya rali dan pongtong kini ya rali dan yang sibuk sedih dan kerja namar takdaw kani ke lang patba hangi yipna shem ya ka resolution spek nakalian jong dorbarat ke bagi ni lang ni shikmat bakini ke bro kinung jiashu nagres khmat bana kalian muslim undum dan hokshu lani undum dan borshu bonang yai tuklar bermuslia yang hendau kasiap hapok karak sau super di beroi kapag penlong ini bagi yami mentla kasi galong halor jong kata kabenta kajing bermena galong penmi haga lai boy terik jong nai bakatar argal arho bat kata kan notification kapag nagaliang yung usiyang penmi kalong bawa penkelalun ya kibiti sensar jongi hangane ka right sound survey dahil lor jongane ka nogem kapag nagaliang jongi idorbar sinong kawai pagwai idorbar sinong di mahapapot jong ka right sound survey yuan mademi paiba menlapan penpau ya gajing persat ka bajur ya gajing donbor jong usiyam kapag penmi iya kane gajing menang nagagang jungi kung gidorbar sinong hadir bagi layo ia kane ka notification nila long ia ka jingal pai ba haman lagi sinong ban pulia lai ban penting pai ba halo kane ka jingpan menang nagagang jungi pai ba kalau don ka jing persa ka bajur namar ba ulawan ra dagi ain yang jakor na patong gane ka por ni penpau ba usiam sisa wala don por Hagway day but kasi na notification ng open me. Te ngasumat ang pa ufem burong shu ya gajinge te kumar naru Islam ki mamenswa ngakan mau haga khat santrik jomunai September khat kena spa saw haga mau kiramba jogi nang ta saw semper reka terus haga to kapor kiralon gajinge te kumar naga benta jongi inong saw super barokoi barong muslim udah bersensar dari Jibril om ya kan ada wasiat Henry haga de ka kirti ke pemerintah ulah pentelangut yang kita barokoi bat ada di kule ya kato ke Jibril ke muslim iseu haga benta ke panikong iseu kuma upen bang upen tiang ya kinong song yo saw super Henry lagi ni punya ter ki benta ki beserum ni iba Uslang ban kejot penban. Bagai kebang namun ban kau ketika por.
banagayang jungi kum ki dor marsinong hapong sao semper kumani long por presidenta habadon kinong song kamtang haga jini di yet kindo haba kinong song ki yet kindo kisukat ini kum ki dor marsinong lane kum kinong yalam sinong bang in sila sakhi lane bagine don lang haga ta ga jini yet jong yet kajongki niklem don kata ka percentage niklem don kono ka jin dawa na ka beta jongki hare nagalian jongki try se hakabukum kata ka pole se don na prejini ki para sinong ki badon lang ha kata ka pole se kisu kum ka jini burom lese ki la ba jini ai daga ba kisu ai burom kunto Henry batang banda share kata ka percentage lese ka padon hapo kilo basino hapo ka sao super bijungi Henry ule sem bamenta ule kuno open ni kata ka jipen bena hana ba lada don na pren jongi lada don ki bayati ke kendau la galong haki la ka sorka la di company la di ha kono abenta uskem o hana ngai 8% ye kilo basino te ngasih buat orang bang kalau ke ba dia pula pan pediang kum idol barsno bat kum kadong ka thai hi baro kowe namar ba ka sensar ka jungi kamlong kumta te ngasih buat orang bang une muslim una yuroj ya kita iji ke ular ke ba geran ba jungi mensuan ila bat menta ulas dang ban pen nolalor te de hor kene ka benta abang nagali cui pun ki dor barsilong ni persa chor bat iwan ha kene kapor ban penpau ya ke jin persa ka bajur ki menteri ki ramba ban usim bomon sing im jong kahimam maharam kilete hamne proshno motiba aba hakitu tipor kadon ka yo motiba ha kene kasno bat kade kata ke kanorim ka jong hiru ba ban prinsip susu ya kata naliang jongi kador barat ngila pelong ha kene ke juga snong kumba kenong rom ye ke ba kiri rom ba kilong swa kelale ya kata pendapat kadai ke kamram jongi menta ban penne pensa ya kata kariti ke dustur ya ke ba maki kelale ha mapor manswa dengan supule kato ke dipon kaba kasor pular kilete ento por kata kalong ni ki basoy kerteng ban jon la ke harum ni ki menteri kiramba jong sao sumber ilaka maram dan gajinya perkatlang apden jongi ngilampu ya popular kumne kabanikong bang apden kibaden kiper nginem la banle don bor mano ya kaba ngilam perluksan hakaker hakasna kinsa hi kihok ka jongki bat kijakarep han kilumru nyinrep kumbajirep baros kata bat ban berniat ya kene ke sau sumberu dari mangi kiramba joka sau sumber om dei dan kiwepa ila kan jual yang biji pada bara yang para song joka rai sau sumber kambang yang biji lori batin kan hai yang kabang dalam konto yang laka hok tak yang laka bentar kum kita jong ala jong ke cakap kamu ho cisha ini langsung dulu pun kali ini ke dustur dong ini kipat kasih kara bamani inongri patikan thai injai cisha kita inongyo patang inongyo yang lukul longgar inongyo yang jindon jiam patinongyo patang yang akan kesehatan. Jadi memang sungguh saya bah apa kita pagi ini ikon tanah kita bah ikon tiada kena kakam tak boleh tahu ini kita kita Thai. Ini memang sungguh tiada kena orang kebahagiaan yang akan datang jadi. Ini memang kita lakukan akan orang apa lada siapa ni dalam makam banyak ini orang di makam bahkan sisa kubur yang kena lakukan tangga jinstang Henry yang kata
ban kre lada jia akan berapa ban yang ini mana dia saya siapkan pak karena kan tunggu hari di baru ini bagi kendai ya kabar ni dengan semua kadang-kadang kam jom kiwai hari kadang kam ke jom apa ke jom di shalom ni ho iki kon di tinggi jom ini shalom kalau iki kon di pateng berdeu di jom ini saya di sini makin non hok show hala ka jom ka jaka hala ka jom ka kendau ka siap bagian zaman rau sisa ladang ni mai lah ya kadang ka notice ka kon ka jimpa ka jom paem dah ka mampunon sisa paem nyandro sisa paem kita persajo repi ya kadang ka an sama ka jom bi katon ka agreement ka bakilate kita ki paem ki mama ki jongi dah ko sem khat khanai pa sau pusau ni ro adu mata ni dak pan kham ya kadang dai na pata ni dak pan kham ya kadang ka an bagian mai lah talele bai paem nian yang kini no ya ka hok ka jongi nian dawa ya ka hok hakmat kumpen bagian dawa ya ka hok hakmat ka dir se ka Hagalai putri unabombar arja khatsan naliang paim nyandro simyong waswaya po yang city ulapa yang city saka district council yang mau joint secretary ban omba ukerpat yang district council ban ailat no yang right south super ban ketup no agata ke nomination of election jong sim anipkisim ad elector of hima maharam ak arjan real ban maharam rul arjan kendai Hamai ngai tu ipi, dai le chodri bukit sembar Arja Khatsan, ladang ambakla dulapor, dai buat PLSM, usiam jong district council. Bosong dulapor, kira pak biang ngai jubak jong sim dengan Imam Maram mau keruat, ban bendim, ban naliang ke council, kambat priang ya kani. Kejimpan jong ke Imam Maram, usiam jong Imam Maram, ban ailat no yang satu per bersinsar usiam, ban rumno ke Maharam ak Arjan Real, ban Maharam Real Arjan Kendai. Ban kaing bang aku benong. Hakane kapor ko paim hakane jisha pilai tang nong wei hakane ka Imam Maram barenga keren kumta ngakren ya kade om bangiwan man prinsip hakamat jombi kum pajba harai ni keren nge ya kane ka kum di dunia kibabit kibabiang kabangidon hakak ti ni mata kabang musim umdai utraisidong kemudian kaskur sesyasiem hakane ka hima jadi kimdai ki traisong ndai ki dai ki para sukhat naka hima khairim bak ki bak lekhot ningom yung siem yaki kajak siem berwat secara kadang hima ka jongi ukerteng ngrong udah umre nungdo jom nasakwang bak ukerwa umre nungdo jom nadonglan namar bang omdon bangkit ya kapap kasang hakaneka dong kathan jadi ke kopor kilele ban khot namde na hima khairim maslong badong ba wan no mapi badwan man pech ban sia ban kada ya kene ke jet ke hima ka jadi bad kila khot ya utau riu uba kerteng ugo ringap bad hadin une ugo ringap utau bi sim badengkom jong ka Imam Maram ulawan ra arngut ki para juku kawai ke bakhamli bat kawai ke bakhamyong nafta kadau misio ya ka kursimli bat ya ka kursimyong hagane ka Imam Maram kile ka sensar ya ka ka pindo kibre ban pek ya ka sensar kadar kapit kapiang nak ban ki kun ya da ko paim ngimut ban ong hagane ka por ka bangsa kumno ki hinot manda ban khot ini bagi dia kimrau bagi dia kinong sumar bagi dia kinong baik kinong kami bagi dia tang kinong rep lalu kinong penangkami kakidau haka jeng sisa mapi pide tang kinong wei bat haka tak kapur kinong dan makar lagi ki kur ki bayo persesal usiam bat adien makalanang roy kiwei pat kilanang penesok bat hadir karai kiwei karai pat penesok pat Imam Maram nak benda usiam mun pek yang besar kadar yang kecil beliau Kadang ni kum kina yang senang, ni kira pada senang, ni orang kawai, ni orang sini lagi, kamde bandar yang kemudian. Jadi nak kenal komisien jangan perlu, pada komisien jangan kadar pergi jangan. Pada mana, umumnya suami harus nak kendai pasal besar.
ia pansan ia kata sosla dari kajian Muslim mahram ususar tani kibro mereka bermarat kadi bersisa di yang kedua siap pat mentara siru nagalan jangan kerban siap lima kaji langsitli tidak pasang yang pedang thai sosla kan wanda ia kaji teruskan ia kena keaginan kepada tek hausan kakilai spak sabsa kulai sihurne nakarta pikiran masum Gimana pelajak apa? Pada singkir si kadaya. Padahal lima kejutera yang biru terang Mesir di dalam barat. Pada dunia sesmat nak mentakikan bandale yang kejutmu terasap dosin mahram. Aku kan pandang tajuk fikir pada ibadah ini Islam berubah. Natip bagaimana mereka por kapan makan jongi kun ipada yang berkatan kita bukan banyak pun banyak tak nak tahu semua yang benar hidup ini. Mereka ngayo ini yang disimpan hidup ini. Bantuan sekma, banting sekma, nak bentar kompersa, ia kena hidupmu kepada asap jurusim himau maram. Ngengisam, kenyaran kalong, kawai, kebentar, kebaki, anut, percintaan, bangimpa, bersongsan, kumbalong, hadir Islam, kibarat jannah. Kenapa orang Islam? Jadi sering kopi yang buat isu kedua barat panmaniru kumkisari mahang banyak tray banding sekmat nak bentar yang sosok celsian banyak bentar yang kena siap banding tray dan yang mani hoj nak kalian jongi kum ke JSC ikut tum masai berdisai mahang hadin bakiran masnong kilawan rakyat order kepala penmi dan skim haka arf kena terik dismar arjar argau Bausim mulai ini akan dengan notifikasi kepada keren sekmat dengan kreatif pada kerajaan. Pada ikut kejisi, bebat nilai song pada nilai perkataan yang berkun. Ayung di balik yang akan dijingkung kepada sah Muslim mahram. Pada hantai lapor di kejisi, pada hadir banyak orang pun kejisi. Hakikat kasar terik, jom benai panikong. Gila yang panilai sekerpor District Council ban kendu yang iam in charge bat yang siam dekat District Council bat hadin bang yang pandi elek hak terasi yang ban kendu tang iam in charge laka ibajang mosin wa bat yang ban keren pada penjumut kabinete perkara notification prosin layanan ini bat nak yang jongi ngila maham hakik padang omdai ban approve dan ban itu yang dikapil Kapolusi mahram Yurupan Cina. Bak nanto nilai ban keren, bahadin takat patrik nilai ban kedua yau siam ro nila maham bak nila banjur bang omdai ban kumu yang kejing kumu kejung sir dan yang omdai ban itu nak kalian yang pikir berkonsir yang kalian kejing kumu kejung sir ban iru ilahong ban ini serban baik bahaya kena kuno kalong bat kuno kaman.